Урматтуу көрүүчүлөр, могул эфир башкача баштайын деп ойлоп атам. Себеп дегенде бул бүгүн числонун 22-си кыштын кычыраган мезгили деп коет. Бул жаздын белгисиндей эле бир абал жагдай пайда болуп атат да. Бул да Куданын амри менен, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай дагы бир кубанычтуу кабарды сиздер менен бөлүшөйүн деп турам. Себеп дегенде ушул Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Правда деген айылында жашаган Жоро Аксакалды куттуктаганы келдим. Менин маңдайымда болсо биздин Татынакай эжебиз Бурулай эжебиз тосуп алды. Бурма эжебиз кечиресиз. Эми бурма же мындай. Мейли. Мечиттен келсе, мечитке чейин күтөбүз. Себеп бүгүн ыйык жума күнү да. Урматтуу көрүүчүлөр, аксакалдар мечитке кетип калыптыр. Аксакалдардын баары мечитке кетиптир. Бүгүн ыйык күн. Чай ичиптир. Күтө туралы. Мени чай ичиптир деп атат. Чай ичейин эми. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Жоробузду жанатан бери пайлап аңдып турган чагыбыз. Себеп дегенде бүгүн жума намаз, абабыз 5 убакыт намаз окугандыгына байланыштуу, ажыке болгондугуна байланыштуу дагы ушул ар бир өткөн жума намазды кур калтырбайт мусулмандар, жалпы мусулмандар сыяктуу эле. Ошон үчүн азыр учурашып көрөлү. Алейкум ассалам. Аба кандайсыз, жакшысызбы, отурасызбы? Аман-эсен, күлүгүчтүү. Тынч, аман-эсен. Жума маарек болсун. Жума маарек болсун. Кандайсыз айта? Ондойраак койсоңуз, ондойраак. Азыр учурашып алайлы. Келиң aba, мына столго отуруңчу, биз сиз менен бир учурашып таанышып алайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, Жоро абабыз акырын келип, мына столго отургузуп алайлы. Келе берсин, энебиз дагы. Энебиз ичкериде. Башка көрүп келдиңизби? Аба кандайсыз? Отурасызбы, аман-эсен? Ошо алдыңызга төшөктү коюп алыңыз эле, аба. Мына ушинтип абабыз мага жеткен маалыматтар боюнча 93 жашта экен. Аба, аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Менин ата-энем деген программа. Аталарды, апаларды мактайбыз, даңктайбыз, ушундай да. Ана ушул Бурма деген эжебиз аркылуу, Талант деген небереңиз аркылуу, ана ушул балдар кыздарыңыз аркылуу мен келип калдым. Рахмат. Атам 93-тө дейт. Ошо туурабы? 94гө. 94гө чыктыңызбы? Атаңыз, апаларыңыз айтат. Кытайдан келгендерин. Азыр байбичеңиз келет жаныңызгачы. Şu экөөңүздөрдү мүмкүн болушунча мактайм да, ата. Эми себеп дегенде, ата-эне деген бул таберик, аманат. Аманат. Балдар кыздарыңыз ушул атам 93-94гө чыкты. Апам болсо 83-84гө чыкты деп мактанып атышат. Айылдын эң улуусу, эң сулуусу менин ата-энем дейт да. Ошого бир сиздерден бир маяк алайын деп, ушул сиздин Правда деген айылыңызга келип калдым, ата. Рахмат. Азыр мынакей биздин айланабызга сиздин балдарыңыз, кыздарыңыз, небере, чебере, кыбырларыңыз келет. Өзүңүз жөнүндө кичине айтып бериңчи, ата. Аптадыгыны чакырып кой. Өзүңүз сүйлөй бериң, өзүңүз жөнүндө сүйлөй бериң, ата. Мына канча балаңыз бар, канча небере, канча чебере дегендей. Кудайга шүкүр, неберелер, чеберелер болду. Балдарды чебере канча экенин билбейм өзүм азыр. Балдардын атын эми билбейм. Көрсөм тааныйм. Кимдисini баласын деп сурап анан таанышам. Неберелерди. Азыр жакшы эле балдарга рахмат. Ушунчалык карап жүрүп машыкка барып келип атат. Машитка өзүңүздүн бутуңуз менен барып, бутуңуз менен келет турбайсызбы? 94гө чыксаңыз дагы, ата. Келем өзүм бутум менен. Жакшы. Жете барат балдар, жакшы. Мотору күчтүү, мотору. Мотору күчтүү деп коюңуз, да? Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Сиз кимисиз болот, аба? Иниси боламдар. Бир тууган. Бир тууган. Сиз канчага чыгып калдыңыз, ата? 82. 82. Сиз 60-70 жаштай эле көрүнөт экенсиз, ата. Чынын айткандачы. Кинден келет ондай деп.
Qanday? Жақсы Tinchsizlar Құдайға mı? шүкір. Тынч аман Ha, әзер barakallah. отырабыз. Bu tuğanlar geldi, ciğerler gelip kaldı, kızlar gelip kaldı. Bugün asa kaldı, tuğulgan günü de kızım, özde bir nevrilerim körüp koydu, çoğulgan eken de. Ушул ата-энебизди бир тартырып коелу, ушул программага киргизип коелу деп максат кылышкан экен ата. Rahmat, rahmat, emmeyle. Aksakallı imanı versin, bizim imanımızı versin. Yaşlarına ömür versin, keyin pelik et, beselet versin. Şu kelinlerimiz, baldarımız bari ömür uzun olsun. Geleceği keyin olsun. Barın oğuzdan kalime köy olsun bardığı. Oylayan oylarına tilegen maksatına gelsin. Memleket tinç olsun, yer yurtu tinç olsun. Sır yoksan balda tinç olsun. Oylayan orası maksatına barıngır yetkili olsun. Allah akbar, tinç olalım. Урматтуу көрүштөр, мынакей Жоро абабыздын бир тууган инисине сөз бердик, сөзүнө маани бердик дегенде жанында болсо Жоро абабыздын ак кудай болгон байбичеси отурат энебиз да. Энебиздин аты ким? Мусакан эне. Бүгүн ушул сиздерди бир мактайын деп, ушу сиздер жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөйүн деп келдик да. Ошо чогулгандардын баарынын максаты дагы ошол. Ушул 84 жашка чыктым деп жана абабыз келгенге сиз менен кичине кобураштык, божураштык эне. Ушул кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Ушул абам менен биргеликте. Кантип 8 баланы чоңойттуңуз? Kudayımga şükür, Allah'ın körsetkeniye şükür. Şu çalım menen Zul çıkarın 83 yıl yaşadım. Bir semmenge kelişmedi, bir şapat salbadı desem işenbeysin edendi. Bir şapak salgan Bir emez. şapat salbay yaşadık. Şu yaşavda. Çındık, çındık. Aha. Anam yaxşı, mana şu kadar Kudayımga şükür. Neverelerim var, baldarım var. Mana şu turgan neverelerim, gelinlerim bardığı. Kudayım körsetip şunçalık önü ösüptüm. Ay, жақсы, жақсы. Эне 84 жашка чыксаңыз дагы, бирок бетиңизде бырыш аз экен да. Секрети эмнеде эне? Же азыркы жаштардай болуп бир косметика колдоносузбу? Yok bilmem Allah'ın Kur'an'ını okuyayım azmaz o şal nene boluşu mümkün. Бирок сүйлөбөй турабыз, энебиз сүйлөгөндө адашып кетет экен да, ошон үчүн жана бир эскерткен энебиз, Ооба. Жакшы. Мынакей бул дүйнөдө ушул карылыктагы бактылуулук, ушул өмүрлүк шериңиздин жанында отурганы бул эң бактылуулуктун туу чокусу да эне. Мына ушул атабыз экөөбүз Кудай буйрса 100дөн ашыңыздар ата, турабы? Ата. Энебиз мына сизди айтты, бир шапак бербей мени бакты ушул күнгө чейин, жана келе атабыз депчи. Doğru. Ушундай ак кудай болгон энебизди кантип таап алдыңыз эле? Ушул жаштык кезге бир Bunu ben tapam кайрылып yok. койбойсузбу? Atam öz tavuk gelgen. Аха. Kur'an atan öz kudalar öz apkalçede. Aha. Yaşlar birini körbeçede. Aha. Degende bir yol körçede. Aha. Bunu atası, men atam burun şehirde жүргенде, nede Korkantepe'de жүрüşken, millet жүрген, millet soğan derken, oşa Kıtayda men kızım var sana berem dep barıp özü alıp kelgen. Öz atam barıp alıp kelgen. Ne kızım babam der. Biz ilişkimiz yok. Ошо алып келгендер ушундай карасаңыз бир аппак ак куу отурат. Турат. Жүрөгүңүздөн орун алды. Көңүлгө төп келди. Жакшы. 94'e çıktım da değil. Jaman çalkış aytsak bilmeyim endi. Esinden çıkmasa. Uruş kalırsak, talaş kalacak. Ve arada birimiz iğne bargan yok. Hazırgılar derav tur çıkasa iğne bar olat. Ошону айтам да. Туравы? Тарынча кайбай деп коесоңуз да. Жақсы бұл Құдайға шүкір. Небелеріме рахмат, нашылар мен неберем, чеберем. Шуларға рахмат, мені ізмет қыл бүгін келіптір. Мен өзім ойында şu балдарға бүгін бір мақылып 60 жасқа жашықма келді, мен шулар танышып ойнайын деп атай шақырғанмын. 94-кө чыгып эмиш атайын чакырайын деген ниетиңиз болгон бүгүн. Атай шақырғанмын шуларды. Ар жылы кой союп берет дейт сизге балдарына. Сой берем. Жылда союп берет. Кой аябай көп дейт аба. Сиз бу айылдын байы дейт го. Көңіл кең болса қой кең болу. Туура айтат. Көңілді. Атыңыз керек эле. Кудай буйрса юбилейин өткөзүп атат, ошол мезгилде
өзгөчө уюштурабыз деп атат. Ошол мезгилде ушинтип бакылдап сиздин жаныңызда турам аба. Кудай буйрса бир 4-5 ай калды ага делечи. Кудай кааласа. Рахмат. Анан эне мына ушинтип мен тапкан жокмун, ата-энем тапты деп абышкаңыз айтты да. Ооба, туура. Анан сиз деле карасаңыз будай ыраңдуу бир суп-сулуу жигит маңдайыңызда туруптур анан. Ооба. Сиз да жактырып калдыңыз анан. Мен көрбөгөнмүн. Кайнатам şu palançının kızı var eken de bular ilgerten bille жүргөн экен да. Ояка барганда бири-биrini издешип, кыздарын издешип, балдарын издешип, куда болушканда. Ага. Ошо менен де биз турмуш кылып кеткенбиз. Жакшы эне. Анан сүйүү кийин пайда болду, махабат кийин ойгонду. Сүйүү диян билбедик биз, билбейм. Анан эне, азыр чалыңызды кысканасызбы, кысканбайсызбы? Шуну ачыгын айтыңчы. Кызганбайм. Кызганбайсызбы? Неге кызганбайсыз? Билбейм, кызганыч билбейбиз го биз. Мешитке барам деп башка бир байбичелерди акырын карап коюш мүмкүн. Одан эле кызганбайсызбы? Карабайт да, карабайт. Карабайт дейт. Энебизди кызганасызбы, кызганбайсызбы ата? Yok. Эмнеге кызганбайсыз? Biz keng adamız. Туура, Anda эң туура. yüzde yüzsün de. Kuday özgün insap bersin de koy jebiremiz. Мынакей. Бул эң бир мына ушул урматтуу көрүүчүлөр, бул жанатан биз сүйүү деп атабыз го, мына сүйүү деген ушул абабыз менен энебизде мынакей. Бири-бирине болгон ишеним пайда болгондо гана мына ошол жерде сүйүү орун алат экен ата. Ушундай болуп жүрө бериңиздер ар дайым. Эч качан оорубаңыздар, кайраттуу болуңуздар. Азыр эми ушу сиздин бүгүнкү ушул 94 жаш, атамын, апамын 84 жашы деп чогулгандарга кичине бир сөз берели. Мына жерде азыр сөз берерден мурда тетиги жерде мына карасаңыз аба. О, неде бантик байланган кой турат да. Мына бантик байлап келтирген карабайсызбы? Koydu sizge atayın şu ülkelerim atından sizge bağışladık. Мынакей. Biz daha 93'e çıkaylık, 94'e çıkaylık, 85'e çıkaylık deyip şu niyette at geldik. Жакшы. Ülkelerim. Ana, bu- Bişkek'te. Кимдин атынан болуп калат, сиздердин атыңыздардан жаап ошондо. Çoğun kızının atından Eldiyar, Bahtiyar, Erlan. Келиңиздер мына катар турсаңыздар. Неберлердин атынан азыр койду көрсөтүп коелу мынакей. Мына бантикти байлап коюптур жакшына калып туруп. Ошо атамын, чоң атамын ушул эң жакшы көргөн нерсеси бул ушул мал дейт. Эми ошол аксакалдардын негизги психологиясына, негизги жашоосуна мына ошол мал жандык сиңип калгандыгын дагы баса белгилеп айтуу менен бүгүн атабыз болгон мына ушундай жакшынака белекти сиздерге бир сыйра көрсөтүп коюн дедик. Ата койду көрдүңүзбү койду? Эсеп болдубу? Болду эсеп мынакей. Кеңен бир сүйлөп коюңуз ана тапшыруучулардын сап башында катары. Ne deyiz? Şu zamanımız tınç bolsun. Bardığızga şunday baktuluk karlılık ata kılsın Allah talam. Biz dağı nevere, çevere, gıvıra körgünge nasip kılsın. Aldı 62 nevere, şunday arkası 3 gıvırası var. 72 nevre. Gıvıra, 72 gıvıra, çevere varken. Bizge de şunday nasip kılsın. Bağırgarga übülörük baktuluk kalayımın. Sizge de çoğun den soluk. Biz dağı şu taytamın, taynemin yaşına jeteylik. Dep şu Olin. geldik. Олин айтканыңыздар келсин, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей небере болосо ошондо неберesi болосуз да. Neveresi olur. Мага жеткен маалыматтарга караганда En урматтуу çok көрүүчүлөр, en çok neveresi men bolum da. эң чоң небереси анан Батыр эне болом дейт. Батырене мен. Мынакей карабайсызбы, жашыңыз канчада? 45'te. 45ке чыгып Батыр эне болгон бул Кыргызстандагы рекорд койгондордун сап башында турат дейт. Жаңылышпайбыз. Bu yakta yenime da. Кана келиң эмне. Сиз келиңиз, аке. Абабыз тууралуу бир төгүрүңчү. Баракатуху. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дуя саламдар болсун. Кайсы мажлисте Алла Таала эскерилбесе, пайгамбарга салават айтылмаса, кыямат күнү өкүнүшкө себеп болуп калат экен. Ошон үчүн бизди жараткан Аллага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Жана таянды менен таятан бар болсун. Ушулардын себебинен көбөйүп, өнүп өсүп көгөрүп жүрөбүз. Мөмөдөп чөмөлөп дейби? Алла Таалам бардыгыңызга ыйманы саламат кылсын, ден соолуңар чың болсун. Кыргызстаныбыз бүткүл дүйнө жүзү аман болсун. Иманда бекем болойлу, ден соолукта бекем болойлу. Биздин баксызга ата-энелерибиз, чоң ата, чоң энебиз, тайта энелерибиз бар болсун. Ошол. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Аке, сиз кимис болосуз? Биз неберesi болобуз. Неберesi болосо, колун кармап, жытын-жыттап, жашына калып туруп, куттуктап коюңуздар. Кол чаап турабыз, калгандары мына ушундай куттуктоо сөздөргө. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Россиядан Талант деген небереси дагы байланышка чыгып калды. Nevresi. Бурма эжебиздин баласы. Мынакей, келиңиз. Абабыз менен учурашканча бир
Sagыныч, kusalık, ornogon sүйүнүчтөрдү айтыңыз. Talant mı? Dua verip koy. Amin. Ulan sabah bizim geleceğiz dersin. Ne istiyorsan bize söyleyecek bile. Allah bilen ki nasıl duakta var bana sana diyoruz ki bile. Ya Rabbi ne güzel de kalsın. Amin. Sүйүнүчтүү көз жаш турат да. Sүйүнүчтүү, кубанычтын кесепетине чыккан көз жаш. Bizge Kudayım bergenine Allah'a razı. Şunçalık Allah'a şükür. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул бизге айтып аткан балабыз Barına salam, barınarga den solu. акебиздин аты Талант мырза, Cuma'baraka. чоң баласынын баласы. Рахмат, Dayım sıymıştanam. бар болуңуз. Çoğata çoğun elden tarpagan şunday nevreler, şunday akay, geceler barına barına sıymıştanam şunçalık. Barı Hazır falan tekem süreçtat. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Талант мырзанын сөзүнө ортоктош болдук. Мына ушул белгилеп баса айтуучу нерсе, Бурмай эжебиздин баласы мына ушул туулган күнүнүн урматын шарапаттык уюштургандардын сап башында турат десек жаңылышпайбыз. Алгач мына ушул Бурмай эже мен аркылуу байланышса, кийин ушул Талант агабыздын жардам аркасында мына мен келип калдым. Энебиз менен сүйлөшүңүз. Небереңиз менен сүйлөшүңүз. Эне. Talant. Жақсы балам, жақсы айнанайын. Жақсы. Şükür. Өзің жүресің бі, сенің сақ. Yeneniz barken de biz Afgan sıymıştan aldık. Oynanayın. Rahmat. Rahmat. Satam öpüm daim. Bizim vaktimiz var oldu. Rahmat oğlum. Siz de ya işle. Acenimiz barken Afgan sıymıştan aldık. Terbiyalarınızdan ben şimdi. Şahsi insanlar katarına giriyoruz. Allah'ım Daim var olunuzlar. rahmat oğlum. Allah'ım ömrüngde uzun kısın Allah. Rızkыңды улық қысын Алла, қадыр барқың биік қысын Алла, сөзіңді өткір қысын Алла, тапқаныңа бәрәке берсін Алла, қошқаның менен төвеліп білі болғын Алла, уыл қыздарың бақтылы болсын Алла. Allah'ım neme maksat olsa şu balamdı murat maksatına yetkizgin Allah. Şunu tappan burmaniyam Allah. İmanға bayqıgın Allah. Törmüçesini saqqıgın baldarına baş kılgın. Neme maksat olsa şu kelindiyam murat maksatına yetkizgin Allah'ım. Amin. Rahmat. Amin aytamiz. Ne vereniz akam? Süleşetken. Мынакей Бишкектен небереси дейт. Tanılsın mı? Diğer. Gel. Kanday, tınçsın mı? Kolaçağın tınç mı? Bizim balдар mı? Ben balдар yukarı aşağı kolanın bile oturamıyor yerde. Элдияр деген небереси Элдияр. сүйлөшүп атат. Tınç boğun. Kudayım yaşыңды uzak kısın. Yüzbe kırgın. Nime tilesen baldardı. Taşlığını kırgın. Kan bol boğun. Yaratır sevmeni joktasın, seni Kuda joktasın. Мынакей Элдияр деген баласы, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Eldiyar. Vay sadakulayın. Aleyküm selam. Kandaysın? Süresin? Rahmat oğlum. Rahmat. Kudayım ömrün ördüldün kısın Allah. Şu baldarımda ömrün uzun kığın Allah, rızkını uluk kığın Allah, kadir barkın büyük kığın Allah, sözünü ötkür kığın Allah, tapkanıga bereke bergin Allah. Neme maksatı olsa muratı maksatına yetkizgin Allah'ım. Amin айтканыңыз келсин мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, кас катар тизилген бул каяктан чыгып атат? Россиядан чыгып атат, мына Россиядан. Бегимай менен Төлөгөн деген неберлериңиз. Tınçsın mı? Tınçsın mı? Baldarın katta olup atağı. Özün tınç mı? Densalığın jakşı mı? Ufalarin tınç mı? Doktor tınç boğula. Төлөгөнгө эми берип кой, төлөгөн эми сүйлөсүн. Mullam bırakta gel. Сүйлөп атат, бермейсиз. Төлөгөнгө эми берип кой, бермейсиз. Төлөгөн.
Rahmat oğlum. Урматтуу көрсөр, биринин артын бири ушу Россиядан, Бишкектен, алыстагы неберлери Жоро атабызды куттуктаганга аракет кылып жатышкан убагы. Бир учурда энебиз сүйлөшүп аткан болсо, бир учурда атабыз сүйлөшүп атат дегендей. Негизгиси баталарын берип, ошолордун амандыгын тилеп жатышкан чактары. Келиңиздер эми, урматтуу көрүүчүлөр, биз сөз кезегин берели. Кимден баштайбыз? Сизден баштайт окшойбуз, эже. Эң улуу кызы, эң сулуу кызы мен болом деп эжебиз жанатан бери даярданып турган учуру. Бир аз тынчтырабыз, мынакей. Эже, мына эң улуу кызы болот экенсиз. Атабыз менен энебиз жөнүндө бир жүрөктөн чыккан бир калуу тилек айтыңыз. Assalamualaikum. Atam мен апамдан таркаган туугандар, хуш келипсиздер. Бүгүн мына атам ар жылы бизге жаңы жылдын алдынан кой союп, неберелерин чакырып, балдарын чакырып ушинтип сыйлашууда дайым. Бүгүн кайсы күн 27-28-дерин ошону чакырчу эле, бүгүн эртерээк чакырды. Ошого баардыгыбыз топтолуп, атам менен апам 1 жашка чоңоюптур дагы. Атам 94-кө чыкты, апам 83-кө чыкты. Бул жашка жетиш оңой эмес да. Мындай карап тургандачы, айтыш деле оңой эмес. Ушул атамы, апамы жашын ушу неберелерине, балдарына, кыздарына Алла ата кылсын деп отурам да, тилек Кудайдан сурап. Атам менен апамын Аллахым өмүрүн узун кылсын, ырыскыларын кенен кылсын. Бизди чоңойтуп ушу даражага жеткирип, баардыгыбызга ушу Алла берген Кудайдын берекелүү күндөрүн көрсөткөнүгө алхамдулилла таазим кылам Аллага. Рахмат дейбиз. Атам менен атам ушул даражага баарыбыз жеткирип отурат. Шулардын өмүрүн узун кылсын, рызкыларын кенен кылсын. Атам менен апамын тапканыга дагы байлыктарын бере берсин. Дөөлөтүбүз бар биздин, алхамдулилла деп сүйүнүп отурабыз. Менин балдарым сүйүнгөндөн атам илгертен чабандан болуп келген да. Сапкозда иштеп, алдыңкы чарбалардан чабандоз болуп келген. Сыйлыктарды алган, машиналарды алган, мактанып берсем атамчы. Анан койду жакшы көрөт атам. Атамы кою көбөйө берсин деп неберелер бир кой жетелеп келишти. Жакшы. Бул дагы эми көңүл. Кыздан мен эң чоңумун да, кыздан 3 жыл 1 кыз. Кызым сүйлөдү. Жаз бересиңер. Анан мен чоң аксакалымын да. 5-8 bir tug'amiz da 3 kız 5 o'g'ilmiz. Alhamdulillah ko'rsatgan shukr, shulardan ko'g'arib o'sib o'tiramiz. Allohga roziman. Rahmat, ömrüңүздөр uzun болсун. Атабыздын батасы дейсиң ана. Сарпайталар тапшырып коюңуз, урматтуу көрсөлөр. Сүйлөгөнчө сарпай тапшырып аземиндагы жүрүп жаткан учуру. Атабыз менен энебиздин үстүнө тон, андан кийин ак жолуктарын белгилеп жаткан учуру. Келиңиздер. Кана сарпайларын. Алтыным апакем дейт. Мынакей. Аха. Мынанычы ата. İçinizden diyorlar. Yumuşak kana kılıp kelinleriniz, nevere kelinleriniz at geldi. Nerede kaçtı şımpınlar menen. Ay mınakey, kışkı julu kiyinler. Kışkı julu kiyinleriniz. Бұл бұрманыкі түріп-түріп. Ак қалпақтарды тапшырғанша сарпай тапшыру аземі. Бізді туып, соңайтып, 9 ай толғанып, вай бала көтеріп туу соңайбы сізге. Elhamdülillah, көрсөткөнүгө шүгүр. Рахмат апа. Сизди шу биз дүйнөгө келтирип койгонуңузга. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушунчалык. Ананып кетейин алтындарын. Ата-энени ардактоо сөзү мындан аксасы, мындан кем болбосун деген ниетти билдирели. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул көк коробкада атайын бантик байланган подаркалар болсо, бул небере келиндердин атынан. Мынакей. Небере келин. Идиш аякпы бул? Идиш аяк, ысык чай. Нават салып ичсин. Улук болсун, рызкы балат болсун. Неме тилесе тилеге жетсин. Кошорма кошокат өлүбөсүн, дүйбөгөсүн. Амин, Аллаху акбар. Урматтуу көрүүчүлөр. Апамдан кийинки аксакал ушул. Бурма эжебизге болгон Кудай өмүрүңү берсин. сый урмат. Аксакал болуп жүрө бергин, а. Бар болуңуз, ар дайым бар болуңуздар. Алишер
Кымбаттуу көрүүчүлөр, мынакей эми баса берилип айтып коючу нерсе, атабыз менен энебиздин үчүн эшикке отургузуп аткан учурубуз. Себеп дегенде бул ачык асман, Кудайдын студиясы деп коелу эле мындай айткандачы. Эшик жылуу. Чын айтканда үшүгөн жоксуздар беле? Мына үшүгөн жок, Кудай буйруса. Россиядан да бир неберesi. Сүйлөштүрөңүз. Ким деген аттары? Мерим. Мерим деген небереси. Сүйлөшкөн атат. Кана? Атам мына Мерим. Benim kandaysın. Sen sağlığın jakşıbı? Tınçsınbı? Aka ukalarың tınç mı? Rahmat. Sen beni joksun, seni Kudayım joktasın. Allah ömrünü düzge jetkizsin. Ne tilesen tilеңe жеткин, Allahu akbar. Allahu akbar. Rahmat, çoğun rahmat. Mınakey çoğun kızının gülü kalıp kalgan eкен, mınakey güldü. Enebizge tapşırıp atat mınakey. O da. Rahmat, ömrünüz uzun bolsun. Enebis ben atabız tolkun jatkan uçuru. Yine Merim. Merim oynanayın. Götün bir tınçsın mı? Körmüşen saklı. İşte otasın mı kıynalbay. Tinç bol kızım boptu. Tınç bol boluptu, rahmat, çoğun rahmat. Emi mınakey, kiyinki söz kesegin kim göreli? Kana, ejebиz. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Uzak jakından kelgen tuğandar, eje singdelerim, aka ukalarim. Men oşo jol arıtıp, jol karıpte Özbekistan çet mamleketten keldim. Mına atam menen apamды Kudaga şükür. Oşonda siz kimisi olosuz şu Men atay? kızı olam. Kızı olosuz siz. Özbekistan'da yaşap kaldınız mı? Özbekistan'a ketkenmin. Suyup kuyup alıp ketken de Özbekistan'da Kırgızlar. Ova. Jakşı. Alhamdulillah şükür mına atamdan, apamdan tarqagan şunça nebere çör. Ali kelelmegenler oşonça kalıp ketti. Allah'a şükür. Şu apam men atamdı yaşıga jeteylik biz dagı 94'kө çıkıp atat atam. Apam 83'kө çıkıp atat. Alhamdulillah men Allah şükür. Şuların yaşına jetkizsin biz dagı. Allah'ım densoluklarını bersin, dağı ömürlerini bersin. Kuda kalasa bu yıldan keyin toylarını kılavuz, neme? Jubiley toylarını kuda kalasa. Alhamdulillah. Endi men Özbekistan'da kalıp ketken kızlarım salamlarını aytıp jiberdi. Ömürler uzun bolsun. Jetelbadik salamыңызды aytıp koysun dedi. Tursunayım, Gülbaharım, nevrelerim bardığı. Allah'a şükürler bolsun. Sizge de rahmat uşuntip jubileyler toylarda alıp жүрөриңиz, işiniz ilgeri bolsun. Tanışanınız sak bolsun. Rahmatına kurmatı görser. Özbekistan'a turmuşka çıkan kızının kutuktosuna ortakdoş bolduk. Başına tevettey. Jana ошондой эле жакшынакай урган чапанын кийгизип, сарпайын тапшырып алды. Ruatlı görüşler. Kiyinki söz кезегин kuyov balasına berelimi? Gelingizler. Sözsüz mınakey. Özbekistan'da kalsa dağı bирок Kırgızça sözdü unutmaptır ejebиz. Tap tak Kırgızça dağına söylep жакшынакай кутуктуу болсун. Арына өтүп бар болуңуздар. Келиң. Bu akeke okşoş eкен да бирок а? Kuyov balası geldi deyт мынакей. Gelin. Aka. Bir oz kutuktoo söz aytıp turup andan keyin ulantабыз. Kudayım şu kaynata kaynayızga ömrüne bereke versin. Şunça baldardı tarbiyalap çoğoytup eldin aldı kılıp koydu. Allah razı olsun. Kudayım ömürlerine bereke versin. Köp yaşasın dağın. Şunday toylarda dağın. Kudayım bizden peşenezge ömürlerini uzun kılsın. Ушундай kaynata kaynenelүү bolgonуңузга миң мертебе бактылуусуз. Ova da rahmat. Жакшы. Бар болуңуз сиздер дагы ушула адамдардын батасын алып ба. Siz kız olosuz. Kız olam. Kançanчы kız olosuz? Üçüncü kız olam. Biyaktın baybiçesi olosuz. Bujaktın baybiçesi. Gencer kız olam. Genjesini algasbı? Eң erkesin. Şu atam apam bizim baktığız Allah'a şükür bizde şu atam apamın tarqap bardığız şu nevere çevere gıvraları var. Biz de şu atam apam yaşına jeteylik. Allah'ım bardığızda 300 men tinç bolsun, zamanınız tinç bolsun. Şu men baktılımın şu atam apam var. Davlatınız var, atam apam var, Kudaga şükür. Atam 94'kө çıktı, apam 84'kө çıktı. Allah'a ming Allah şükür. Şu günge jetkirgen eкен. Bul adamlar bar üçün sizin yaşoğunuz keremet. Keremet. Ay rahmat mınakey. Albatta kuru gelişken жоқ, bardığı sarpay tapşırуу azemин kutuktoo sözlerinden keyin ulap жатышат. Albatta onday жакшынакай чепкендерди, жоолуктарды бирин артын бири салып жаткан учуру. Бактылуу болуңуздар, сиздер да ата энебиздин батасын алып
100 yaştan aşыңızlar ha? Alo. Rossiya jergesinden neverlerin dagı bir kim degen atı jönü? Saljanbay деген. Saljanbay degen neveresi. Kutuktagаны turat. Söyle. Saljanbay degen nevereniz kutuktagan ata. Saljanbay. Assalamu alaikum ata. Aleykümselam. Kandaysın, yaxşısın be? Bala çağan tinç be? Hala, men bolsa sen nevere çeveren çoğaltıp oturamıyor da sen yoksun. Sen kelgeningde senin şeyde bolat eden. Tinç bolsun, ömrün uzun bolsun. Rızkın berat bolsun. Nime tilesen kilenge jetkin, yüzüne jitkirgin. Kam bol bolsun. Sen bizi silesen seni Kuda silasın. Ay rahmat Saljanbay degen neveresi менен сүйлөштү. Себеп деген урматтуу көрүүчүлөр. Мына ошо жогоруда сүйлөшүп аткан неберлердин баарын ушул эки каксакал баккан, чоңойткон. Şükür. Densolluğun жақсы balam. Жүрөсүнбү өзүң? Кыйынчылык жок. Жақсы бүгүн мана атаңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки сөз кезегин. Мынакей, сиз кимсиз болосуз ага? Мен баласы. Баласы болосуз. Канчанчы баласы болосуз? Жакыныраак туруп сүйлөй бериңиз атабызга. 3-чү баласы. Кана, ата-эне деген сиз үчүн ким? Бүгүн мына баарыбызга аябай кубанычтуу күн болуп атат. Мына атам бар, апам бар, баарыбыздын мына небелер кыздардын, туугандардын баарынын дөөлаты ушул. Ушулардын баарына шүгүр. Дайым ушу өмүрү узун болсун. Ушу небелер, чеберлердин, балдардын, кыздардын күнүн күчүн көрүп, багып Кудайым ушу бир кылымга Кудайым жашоосун да ушуга жеткизип берсин Аллахым. Ушу баарыбыз тынч болайлы. Жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Ар дайым төрүңүздөрдүн көркү болуп, ушул эки адам жүрө берсин, а? Ой, мен айтканыңызга келсин. Сиздерге. Кана, урматтуу көрүүчүлөр, андан кийинки кызы келиңиз. Бияка туруп сүйлөй бериңиз. Небере кызына сөз берели. Мен чоңойтуган элебиздин өмүрү узун болсун. Дайым биздин төрүбүздүн көркү болуп, биздин дөөлөтүбүз, чоңойтуган элебиз. Биздин сый урматыбызда жүрө берсин. Неберesi кана? Тайне өмүрүңүзгө бар болуң, өмүрүңөр узун болсун, биздин тоюбузга бар болуңар. Келип жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ой, рахмат, мына жакшы сөз болду. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жана ошондой эле биздин тойлорубузда дагы төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер деген жакшынакай тилектерин билдирди. Келиңиз эми мында жана жакшынакай бантиктүү койду тапшырган неберелеринин бири. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Бизди бул дүйнөгө себепкер кылган ушул эки кайныбыз менен кайтабызда иншалла. Алла Таалам канча өмүр берген болсо, ушундай небере, чебере кыбыраларыңыздын күнүн, күчүн, сый урматын биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Эч качан булардын жамандыктарын, оругандарын көрбөйлү. Ушинтип эле биздин алдыбызда, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүргөнгө Алла Таалам дайым насип кылган болсун. Рахмат. Ушундай тууган урук, бир туугандарыңыз менен, бала, небере, чеберлериңиз менен ар дайым койнуңузда биримдикте, ынтымактуу, биримдиктүү болуп жүрүшкө Алла Таалам насип кылган болсун. Дагы ушундай жаштан дагы бирде жашасаңыз амайлы тайта, кайнем экөөңүздөр. Экөөңүздөр тең ары тең карыңыздар ар дайым. Рахмат. Демек 200-га чыкса дагы нава Кудай бурса 200-га чыксын деп атат неберлериңиздер. Чыгыңыздар эме Кудай кааласа эми ушуга Алланын буйругу менен. Неберлерим мени жоктаса булар кылайын жок болсун. Кудай тилесе тилек максатка берсин Аллах акбар. О, мен айтканыңызга келсин. Кана. Эне. Ким? Келиңиз. Сиз сүйлөйсүзбү? Кана. Урматтуу көрүүчүлөр, эжебиз дагы атайын көтөрүнүп, татарынып, кенже келини келди дейт. Демек, азыр атабыз менен энебиз ушактын колундабы? Же кандай дейсиз? Кенже келин болгондо. Ооба. Кана, эже. Жаңы жылга подарка. Аха. Энебизге ак жолук атабызга ак калпак кийгизип, жакшынакай чепкенин дагы жаап койду.
Süylөгөнчө тапшыра бериңиз эже. Кана. Süylөгөнчө тапшыра бериңиz. Kut bolsun. Şunday daima aman bolaylık. Kana. Lütfen oradan. Neveresi menen esте калчу көзүрмем деп чеберesi мenen сүрөткө түшүп жаткан учуру. Мынакей тебетейлерди дагы улам алмаштырып кийгизип жакшынакай болгон сый урматын көрсөтүп жаткан учуру. Кана эже Сарпайдын калганын тапшыра бересиз. Эми бир калоо тилек айтып коюңузбу? Жанатан бери жакшы кармай албай атам сиздичи. Atamın, apamın ömrü uzun olsun, deniz olukta olsun, Ardayın peşinizge bar olsun, şular barımız devletimiz var. Şu çevre geçen gördü, bizge de şuna yaşlı versin Allah tamam. Barımız ıntımakçılıkta bar olayım. Ay rahmat, жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу көрүштөр. Майда чүйдө чебере дейт. Мынакей кыбырасы дагы бар. Сөп дегенде кыбырасы какта? Мынакей кыбырасы. Oy, aybay sulu kıvırası var eken da. Mınakey. Bu nevereler mınakey, jakşınakay. Mınakey kıvıralarının ikincisi mınakey. Ay yazama, terten çoğoy alıp görüp жүрөт. Mına alıp koy, Esep. Bu bolsa nevereler mınakey. Çevereler eken oy. Урматтуу көрүшүлөр, чын айтканда азыр эми турмуш шартка байланыштуу көпчүлүк мисалы чет жактарда жүрүшөт мынакей. Бул неберелер болсо керек. Чебере бул да чеберлер экен. Неберелер эми мына урматтуу көрүшүлөр, неберелер биякта турат да мына чоңоюп кеткен бардыгы мына чоң киши болуп калышкан. Бул жакта неберелери эми атабыздын жанында болсо чебере, кыбыра, жана башка мына келиндер турат. Келиңиздер эми. O da kim dağı Süleyman da. Nevere gelinleri Süleyman kaldı şular biraz. Gelingizler emin bir kalov tilek yaşnakay bolğan. Taynemen Allah tuğan uzak ömür bersin, bekemde sok bersin, ardayım tapkan oğul kızların törünün körkü olup жүрсün. Gelingizler önce. Şu günkü taytam, taynemin ömürler uzun bolsun, desoklar çın bolsun, avaktalan iki dünyanın bakılığın bersin. Şu baldarını, neverlerin, çevrelerin, jakşı gündönde, toylarında, şuların törünün körkü olup жүрсün. Jakşı ele süйлөйткенсиздер го, эмнеге süйлөй турасыздар Жанатан бери? Урматтуу көрүштөр. Дагы ким бар süйлөй турган? Азыр колун кармап, жытын жыттап, жашнакай кылып туруп куттап коюңуздар, мынакей. Мен бүгүн ата менен апабызды ардактадык, таңтап атабыз. Мисалы сиздин дагы бир жүрөктөн чыккан калоо тилектериңиз. Ne diyeceğim? Çoğundan beni çoğunum var olsun bizim mezge, kişinezge. Şuların yaşına biz daha önce değil. Şu kalganlar kış gelsin ya. Degende. Bütün çoğulup ne kılıp dağın mesnet gözeriz otarız. Aşını bereriz otarız yazda. Da kalasını net otarız. Şu günde dağın çoğulup şunday dastaklanlar jayıp oturuyoruz. Kış gelsin ya. Rahmat. Bardıq sözlerге koşulam deyt. Neveresi olot da bak özünde. Dagı bir yaşnakay neveresinin sözünde ortakdoş bolduk. Biraz oldu beni şu nevereniz süylöye kaldı dep Janatan beri. Rahmat. Ova da ordu var da. Ata, bir tapşırmamız var da. Uşu nevere çeverlerden atынан bardığına şu baldarыңыз, kızlarыңыз. Atam koydu köp bakkan deydi. Koydu jön bakpay deydi, ırdap bakkan deydi. Şu ırdap çürüp bakkan deydi. Başka çoğu gitmesin, ırdap deyip kaldınız mı? Çok. Irdap çürüp bakkan deydi. Şu bir oşol mezgildeki bir ırыңızdan bir kuplet ırdap vermeseniz bolbay kaldı emişe. Olur da esten çıkmadı da. Mayli bir kuplet kalgandır emesti ata. Bir
Sizdin örüңüz kimin bolup kalsın siz tüzgön armiya üçün? Atağız ırdayt. Koy baktım zerigip, bala gördüm tarılıp. Allah şu baldarda niyetime jetkizdin. Oynap gülüp toplanıp jüse dep özüm niyet kıldım edi. Ey Rabbim Allah, özlerinde kabul kılın. Şu çevirlerim hem özünde düzme kılsın. Bu ırdadınız mı cer? Rep aytıp koydunuz. Bunlar özden çıkmadı. Mayli, jakşı oldu ata. Bul dele jakşı kabul alınları. O da, tura. Yeni, jana biz çalыңыз kelgenge çeyin sizdi dayardap koymamıza ene. Ova, ırday beret de buna avaz tayt udat. Yemi bir jakşınaga ırdap bergene. Bütkül alamdı yaratkan Allah'a maktavlar bolsun. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerimize salavat salamlar bolsun. Allah'ım şerdeki turgan kızlarım, nevrelerim, baldarım, şulardan katarında video tartkan balağızdayam Allah. Uzun ömür vergin ey Allah. Baktılık kığın ey Allah, kadir barkın büyük kığın ey Allah, sözünü ötkür kığın ey Allah, tapkanıga bereke vergin ey Allah. Eli yurtubuzga, tuğan ruğuma, bala çakama, tinçlik, amançılık, ıntımakçılık bergin ey Allah. Ey Allah'ım, şular nimeki maksat olsa muratı maksatına yetkizgin Allah. Koydu bentik tağıp kelgen baldarımdı. Allah'ım ömrünü uzun, rızkını uluk kılgın Allah. Birdi verse şu baldarıma Allah, mingdi vergin Allah. Nime maksatları olsa Kudayım, murat maksatlarına yetkizgin Allah. Tapkanlarına bereke vergin Allah. Allah'ım, nime maksat olsa Kudayım şu bardığın ardı. Muratı maksatыңарға жеткізсін. Қазақша ырдан bir шимгел. Ene ırdabasanız şu tura öğrenim geçke çeyin. Bolboydu. Endi o ilgeri kızdardı, azır kızlar. Toqta, azır kızlar ırdabayla, iyilabayla kete veredi eken. İlgerki kızlar iyilap, koşup, ırdap ketçeledi. Manaki oşodan bir şingil taştаңыз emi oşan. Bolboy kaldı ene. Manaki. Estenem çıkıp kettiler. Estegenderini aytıverin. Çımıldıktın etegin, söksün apam ey. Közün yaşına yavay, töksün apam elim ay. Koşamam bol cerim ay. Közün yaşına yavay, törüp aldı bey. Bir milletten kurtuldum. Desin apam elim ay. Bol cerim ay. Yine iske rahmat aytış gerek. Tur aytasın. Kızlar oşantıp ilap ketçikken apasına armanına. Azırkılar jirgap kedet dep koyun. Gülgön boydan, katkırgan boydan ne? Hem jengesininkini aytpaysiz, jengesini ıryan barбы? Koy sen bol. Daha bir şey saytmam. O esinden çıkıp kaptı. Mayli, ene üsse muşunça tөгülüp bergenine dagы aybay rahmat aytышыбыз керек. Атабыз менен энебиз бүгүн бир толкунданып алды. Бир тарыхка кайрылып алды, жаштыкты бир эскерип алды дегенде, жанатан бери сонун сөздөр айтылды, мына ырдатканга аракет кылды. Атабыздын үнү дагы бир мындай бар экен да, мындай баритон үнүңүз бар экен да ба. Мунда үй менен бир шиңдил таштап алсаңыз уят болот аба. Ошон үчүн гана эме. Арганда уят эме. Жок. Аталардын ыры бул. Ойлобоңуз, бул сиздин ырыңыз кимдин катары кабыл алынат да, мына башка ушу балдар, кыздарга, небере чеберлергечи. Мынакей. О, ором олуң колуңду, бой коргондун түбүнөн, кол булгадың эркайым. Мен коркомун кыямат тар жеринен эркайым. Эркайым десем ким билет? Atыңды айтсам ел билет, еркайымдын айлында бычагым түшүп калыптыр. Мен сурасам еркайым, берер бекен еркайым. Мен чыкырган жериме келер бекен еркайым. Мен ышкырган жериме келер бекен еркайым. О алталыштын боюнан суу аласын еркайым.
Alt kar baskan tülküde çuvalasın erkayım. O jet alışsın boyundan su alasın erkayım. Jet kar baskan tülküde ya çuvalasın erkayım. Vay rahmat, rahmat. Sonunda turvay mı? Vay bir çekin zatlı erkayım mı? Ay, onunla başka köyle değil ki. Жылқаңдың başı жылтырқан жылқымды жаям дечелем жылмаңдаған сулуну өзім бер алам дечелем үйіңдің үсті қоқтыға қойымды жаям дечелем қой қоңдыған қой көзді өзім бер алам дечелем Vay rahmat. Sonu kol çap koymayın. Kişine biri akta kaldın şunçalık. Jakşınakay mukamdı ırı. Kaytalangız. Irına ortaktaş bulduk. Emin prizimiz yok. Oşada aytam da prizde anan geçinde berebesteydi. Hazır mına akalpak giyip durmuş. Hurmatlı görüşler, uşunday Joro atabız menen yeni üstünü ılayım toyokana kaylansın. Uşunday ırlar gana ırdap жаңырып tursun. Hurmatlı görüşler, mına 1 saat boyu değerlik tınımsız жақшы kaloo tileklerdi aytуу menen monday Jakşınakay bolgon uruk tuğandın kurçoosunda kalgan atabız menen enebis ılayım 100'den aşsın. Mına uşulardın batası menen gөгөрүp agarıp ушундай toylordu kılıp atkan baldar kızları nevereleri dagın жашоолору берекелүү болсун ата. Азыр эми мына ушул сизди урматтап сыйлап келген балдар кыздарыңызга ата бир бата берип коюңуз эми. Бир жакшы бата менен алардын дагы иштери ийгиликтүү болсун, аман болсун дегендей. Onun şu yaş ballara, şu nevere çevrelerime hürmet tilesek dileyeceksin Allah. Özlerinde kabul kılsın. Oynap kulüp sağ salamat çıksın. Düzgü geçersin. Düzgü geçetkende hem ben yaşmında ve oynap kulüp tugulup yürüyorsun. Ya Resulallah özlerinde kabul kılsın Allah. Amin Allahu Akbar. Enebizдің батасы. Mayli enebizдің батасын алайлы, андан кейін дуаларға дағы кезек беребиз. Кеңене гана амин деп балдар кыздарга бир жакшы бата берип коюңуз эне. Ey Allah. Allah'ım. Bütün alamda yaratkan Allah'a hamdü sanalar, maktavlar olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize maktavlar olsun. Allah'ım şu Allah'ın ismiyle başlayayım. Ey Allah, şu baldarıma, kızlarıma, nevrelerime, şehirdeki turgan pütkül çevrelerime, kuyov baldarıma, bardığına Allah uzun ömür bergen Allah. Ömürlerini uzun kılgın Allah, rızkılarını uluk kılgın Allah, kadir barkın büyük kılgın Allah, sözünü ötkür kılgın Allah, tapkanıga bereke bergen Allah. Nime maksatları olsa Allah muratı maksatına jetkizgin Allah, koşkanı menen töölük bille kılgın Allah, uğul kızlarını baktılığı kılgın Allah, uğul kızlarını özüne merimdi, kuyumdu kılgın Allah. Allah'ım şu baldarını tapkanıga bereke bergin. Allah'ım şu koyap gelgen baldarımam Allah ömürlerini uzun kıl, rızkılarını uluk kılgın, kadir barkın, büyük kılgın, sözünü ötkür kılgın, birdi verse mingdi vergin baldarıma Allah. Bizi sıylasa Allah şulardı özün sıylagın Allah. Nime ki maksatı olsa murat maksatına çekti. Şulardın katarında şu diye tartkan oğlumuz diyem. Ömrünü uzun, rızkını uluk kılgın, kadir barkın, büyük kılgın, sözünü ötkür kılgın, oğul kızını baktılı kılgın, oğul kızını özüne merimdi, kuyumdu kılgın, yüzünü jarık kılgın, kılgandarını. Айтқаныңыздар келсіндер, урматтуу көрүшүлөр. Эми мына дагы бир жакшы баталар бар экен, ошо баталарга сөз берели. Amin. Mına atam men apamın şıltosu menen tuğandar toptolu oturabız. Hoş gelipsizler. Kelgen kadamlarga Allah razı bolsun. Şu apam atam bar eken uşintip үйүбүз той болуп отурат үйүбүздө. Атам ар жылы кой союп берет бизге жаңы жылга. Быйыл да кой союп, мейман кылып, неберелерин чакырып күзөтүп отурат. Биз юбилей кылганыбыз жок. Просто атам чакырганыга жаңы жылга өтүп атат. Мына дагы 1 жашка чоңоюп атат деп сүйүнүп, сүрдүгүп өзүбүз бир сыйлап коюп атабыз мен апабыз деп ушинтип келдик. Allah razı olsun sizlerge da kızlar, baldarım.
Rahmat, apam aytkanda sizler birdi bersiңер, sizlerge Allah tümön-tümöndөрдү берсин. Şu atam мен apam körüбүздүн көркү болуп, үйүбүздүн куту болуп жүрүшө берсин. Ушулар бар, биз бар. Atam, apam бар, дөөлөтүбүз бар. Alhamdulillah көрсөткөнүгө миң мәртө шүгүрлөр болсун. Рахмат ука. Кайсы канал дедиңер? Өмүрзак Азимкулов деген канал. ЛТР. ЛТР, Өмүрзак Азимкулов ЛТР. Атың ким ука? Өмүрзак. Өмүрзак, Кудай өмүрүңдү узун кылсын ука. Ден соолугуңду чың кылсын. Ден соолугуң темирдей бекем болсун балам. Жашооңдо жакшылыктар болсун. Аллахым ооматтарыңды бакытың менен берсин балам. Алладан эмне сурап алдыңа максат койгон болсоң, Аллахым на үмүт койбостон максатыңа жеткирсин балам. Балдарың менен бактылуу болгон, кошконуң менен бирге болгон, кармашкан колуң этегине чейин, дүйнөнүн аягына чейин, өмүрүңдүн аягына чейин Аллахым колуңду бекем кылсын балам. Тапкан уул кыздарың болсо, Аллахым өмүрлөрүн узун кылсын, рызкыларын кенен кылсын, өзүңө окшогон имандуу инсандардан болуп чоңойсун. Илимдүү болсун, билимдүү болсун, бай дөөлөттүү, ырыс кечиктүү балдардан болсун балам. Эл башкарган, элди сыйлаган, элдин үстүндө жүргөн инсандардан болуп чоңойсун балдарым. Рахмат балам. Кызматың Алла разы болсун. Алла. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшы сөздөр болду. Мына ушу менин ата-энем программасы. Жакшылыкка бата берип коюңуздар. Амин, алхамдулилlah, ассалату ассаламу ала расулилlah. Allah görüşü, bilüşü, uğutu zat, жүрөктөрдүн түпкүрүндө эмне сырлар болсо билген зат. Кудайым ушу атабыз менен энебиздин өмүрлөрүн берекелүү кылып өткөрдү. Мындан бияка дагы Аллах субхана таала көрүбүздүн көркү кылсын. Өмүрлөрүнө дагы береке берсин. Ушул атабыз менен энебизден таркагандардын баардыгын Аллах субхана таала эки күнөөнүн бактылуулугун насип кылган болсун. Ким ушуларга себепчи болуп аткан болсо, Алла таала алардын дагы иштерине ийгилик берген болсун. Дайыма жакшылыктын үстүнө жүргүзсүн. Элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык берсин. Мына жаңы жылга кетатабыз. Жаңы жылга дагы Кудайым жаңы өнүгүүлөрдү, жаңы ачылыштарды, иштерибизге жаңы ийгиликтерди Кудайым жеткирген болсун. Өлкөбүздү тынч кылсын. Падышабызга дагы Аллах субхана таала адилеттүүлүк насип кылсын. Эл башкаргандардын дагы Аллах субхана таала аларга дагы туура жолго илхамдандырсын. Барларыбызга иман дөөлөтүн насип кылсын. Жаштарыбызды туура жолго баштасын. Өзүбүзгө жана өсүп аткан урпактарыбызга Кудайым адалдан кенен ырыскы насип кылган болсун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми программанын жыйынтыктоочу мезгилде келип калды. Мынакей эң негизгиси ата бүгүнкү уюштурулган программа жактыбы? Жакшы, рахмат. Эне сизге жактыбы программа? Анда ошол биз дагы Энең жашарып ал, жашарып. Окты дагы жаш. ооба. Жаңы казактан тажелендирүүнү да берди го жакка. Ошону айтам да. Assalomu alaykum. O'zbekcha gapiraman. Bola berет. Tushunarsiz. O'zbek, qirg'iz tushunarsiz bir-birimizni. Aynan ular aytaman, umri uzoq bo'lsin. O'zi baxtimizda doim sog' salomat bo'lsin. Bu Ömürler uzun bolsun ha. uzun bo'lsin. Sizlerдің de toylarыңыздарга ушундай барып, төрүңүздөрдү көрүп болсын. Ай, рахматына курматтуу көрүшүлөр, атайын Өзбекстандан келген небересине. Ошону айтам да, сөз бердик, мынакей. Атабыздын кыргыз неберлери, өзбек неберлери да бар экен да. Казактан барбы жокпу неберлер? Казактан бар. Казактан бар экен да. Şu ata men apamam aragan şu kızlar, balдар, nevere, çeveleri var. Şuların yaşına жеткирсин Allah'ım. Şu kelgenler ne maksatmen kemisi, ne tilekmen kemisi var, maksatına жетsin. Tapkanlarına bereket versin, koşkanlarına koşa kılsın. Amin. Şu kızlar never күнүн күчүн көрүшсүн. Шеде кыларап жүргөндөрдүн баары şu атаман тарагандарды şu атам жашына жеткизсин, 94 кетсин, апам жашына жеткизсин. Баарыңыздарга рахмат. Канча небере көр? 72 небере? 72 oldu. 72 небере? Жок, 72 чебере. 72 чебере? 72. 60'dan ашык небере деп койсоңуздар, а мына ушул туура болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мен ата-энем программасына арналган иш-чарадагы соңуна келип жетти. Жакшынакай каалоо тилектер, дуаларын ушул бүгүнкү салтанатты бекемдеди дегендей. Атабыздын Кудай буйрса жаз айларында юбилейин өткөрүү ниети дагы бар экен. Ушу турган тууган уругунда, балдар кыздарында Кудай буйрса ошол күнгө Аллахым жеткирген болсун. Ошол күнү дагы ушинтип сүйлөп турганга Аллахым насип этсин. Жакшы туруңуздар ата, бакубат болуңуздар.
Eç kaçan orbağыңızдар, enем менен кар башкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Жакшылыктарда жолугайлы. Жакшы туруңуздар, бардыңыздар. Аман эсен болуңуздар. Çok rahmat, tinç bol, aman bol, densolukta bol. Rahmat, rahmat. Keliniga siz birlikte kaldı, ha dengeme. Rahmat, ene silödü ayo ya. Silödüңүз а? Мына ушурматтуу көрсөтөр мына крупныйра калып коюнчу. Бурмай жебиз. Ыраазы болдуңуз бени? Ата-энебиз барына катта дөөлөт. Чоң рахмат. Ушун ата-энебиздин максаты менен ушинтип баарыбыз чогулуп атабыз. Ушундай жакшы нерселерге жетип атабыз. Кудайым ушуларга ден соолук, өмүрүнө барака берип, дайым биздин пешенебизге байлык дөөлөт болуп жүрө берсин. Аман бололу, тынч бололу. Бар болуңуздар. Ne deydi ata-ene? Ömrüňiz uzun bolsun. Daim şu төрүбүздүн көпү болуp жүрөңүздөр. Şu baldarыңыздын кыздардын сыйырматында daim жакшылыкта болуп, биздин көрүбүздүн көпү болуп жүрөңүздөр. Мынакей төрдүн көркү болуп жүрө берсин деген жакшынакай калуу тилектер менен программаны жыйынтайбыз. Жакшы туруңуздар, аман эсен болуңуздар, а? Бардыңыздар, жакшы туруңуздар. Ana, урматтуу көрүүчүлөр, биз коштошо албай атабыз такыр. Улам, бул аш бышырып жүргөн неберес экен, ana. En gerekli uşul da. Ana. Калуу тилек айтып коюңуз. Алейкум ассалам. Чоң элем ден соолуктарын берсин, эли журтубуз тынч болсун. Ушулардын катарында бир туугандарымдын, эжелеримдин, тагаларымдын, жиендердин бактыларын берсин, ден соолуктарын берсин. Амин Аллах акбар. Бар болуңуз, бар болуңуз. Мынакей эми чындап кошсок окшойбуз, жакшы туруңуздар, бардыңыздар. Аман эсен болуңуздар. Кийинки тойлордон жолукканга чейин эсен туруңуздар. Жакшы туруң аба. Аман эсен болуңуз. Ana uyga kirdiler.